Гледате Еврозум Плюс, гостим ова издание на Еврозум Плюс е пратеникот во Европскиот парламент од Хрватска Тонино Пицула, поранешен министер за надворешни работи на Хрватска во владата на премиерот Рачан. Господине Пицула, благодарам што сте уште еднаш во Еврозум. Моето прво прашање се однесува на вашиот коментар за вчерашниот извештај кој го објави Европската комисија за напредокот на Македонија, кој има накратко може да се поедностави, кој вика дека Македонија се наоѓа во ќорсокак. Prije svega hvala na još jednom pozivu da budem gost u Eurozumu i pitanje koje ste mi postavili traži nešto slojevitiji odgovor. Iako moram priznati, ja nisam iznenađen s onim što sam imao priliku jučer čuti od povjerenika Štefana Filea, kojemu je to bio zadnji izvještaj o proširenju kojeg on u ovom mandatu podnosi. Naime, već neko vrijeme je visilo u zraku da će upravo zato što je zadnji izvještaj on biti nešto oštriji, s obzirom da povjerenik File je očekivao više od svog mandata, što je i on i pošteno priznao u nekoliko navrata formalnog ili neformalnog karaktera, jer je smatrao da će nakon 2009. godine proces proširenja možda motivirati u većoj mjeri neke zemlje, a neke koje su imale ozbiljne funkcionirajuće probleme, da će ih upravo blizina možda europskih izbora na neki način usmjeriti prema efikasnim potragama za rješenjima koji ih već duže vremena opterećuju. I potpuno ste u pravu, on je jučer govorio o pozitivnim i negativnim stranama posljednjih godinu dana ove zadnje dionice i tu je naveo neke elemente koje svakako treba pozdraviti. Prije svega inicijativu da sve zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji zajedno nastupaju. To je takozvani six-pack, odnosno 6 zemalja koje, na neki način koordiniraju svoje europske ambicije. Zatim tu je svakako pohvalio je daljnju integraciju Kosova, odnosno poziciju Kosova koja je nekoliko bolja, ako je promatramo unatrag nekoliko godina. I pohvalio je sastanak u Berlinu, kojeg je inicirala njemačka diplomacija, a prethodila su mu 2 sastanka u Hrvatskoj, u Dubrovniku i Cavtatu, koji su položila, ja bih rekao, igra riječi, infrastrukturu za razvitak infrastrukture na Balkanu, koji bi trebao imati vrlo jasne ekonomske i političke posljedice. Пред да предам на конференцијата во Берлин, што е едно од моите прашања, уште малку само за Македонија. Како вие толкувате таа контроверза после 6 препораки, наместо работите да одат на подобро во квалитетот на реформите, за жал има како што се констатира во извештајот назадување? Зошто таа европска перспектива не охрабрува? Očito je da je to vrlo ozbiljno pitanje, jer ukoliko se nakon 6 godina ne dogodi onaj ključni skok da se doista počnu pregovori, a onda napreduje manjom ili većom brzinom u svakom od 35 pregovaračkih poglavlja, vi morate u jednom trenutku doista u zemlji osjetiti i izvjestan zamor, i izvjestan umor, ali i povećanje napetosti. Jer ono što bi trebalo poziciju i opoziciju u svakoj zemlji kandidatkinji uvezati, to je upravo blizina članstva u Europskoj uniji. Naravno, govorim iz neposrednog iskustva jer sam sudjelovao u procesu europskog približavanja pa i članstva Hrvatskoj u Europskoj uniji i mogu govoriti onda, s obzirom kao promatrač, o ovome što vidim u Makedoniji. Ukoliko ta perspektiva se odlaže iz godine u godinu, tada i tenzije prirodno rastu unutar političke zajednice u pojedinoj zemlji. U ovom slučaju to je Makedonija i File istakao jedan fenomen koji nije dobar, a povezuje Makedoniju, Albaniju i Kosovo. Bojkot opozicije. Bojkot opozicije. Kao trend Kao jedan trend koji nije dobar, jer se društvene, političke, gospodarske, kakve god hoćete dvojbe u demokratskim društvima ipak razrješavaju u parlamentu. Kako го објаснувате вие тој тренд? Како тоа наеднаш некој поминал, посеал секаде из регионот таква една ситуација, таква една култура на бојкот? Očito da nije riječ naravno o demokracijama
uhodanog zapadnog tipa koje traju nekoliko desetaka ili nekoliko stotina godina. Još uvijek je, ja bih rekao, naš politički život opterećen ne samo raspravom u parlamentu, nego puno više onim što se događa izvan parlamenta, a onda su u parlamentu zrcale te ozbiljne ili sve ozbiljnije društvena protuslovlja i kontroverze koje onda debata u parlamentu ne može razriješiti. Odnosno, parlament nije ono mjesto susreta između različitih suprotstavljenih tendencija koje da se onda glasanjem razrješavaju. Jer očito parlament je opterećen kao cijeli politički sustav vrlo ozbiljnim problemima, a nažalost ova stalna udaljenost od početka pregovora tu ne pomaže. Gospodin Picula, интересен момент во вчерашниот настап на Филе и во парламентот и на пресконференцијата е пораката која упаќа до земјите членки на Европската унија. Дека тие имаат одговор, дека тие имаат инструменти и можност да го придвижат тој процес, да го забрзаат. Дали оваа конференција во Берлин ја оценувате како некаков нов почеток, како некаква иницијација на мобилизација на земјите членки? Ja znam što berlinski sastanak nije. Neki su već cinično ga nazvali Berlinskim kongresom, koji je još u 19. stoljeću za duga vremena odredio sudbinu Balkana i u dobrom i u lošem pogledu. Mislim da on to nije. On je u svakom slučaju jedna šansa i kazao bih pomoćni model kojim treba zadržati u toj orbiti približavanja, odnosno pristupanja Europskoj uniji, zemlje Zapadnog Balkana, jer onaj mainstream europske političke akcije više ne predviđa proširenje u idućih 5 godina. I odmah da razjasnimo zašto je Juncker to kazao. Njegova izjava nije bila motivirana, ja bar tako mislim, da razočara građane zemalja Zapadnog Balkana. Ne. On je to prije svega kazao da umiri, da smiri javnosti zemalja Zapadne i Sjeverne Europe koje već neko vrijeme dvoje. Da li su problemi s kojima se vrlo dugo već nosi Evropska unija, odnosno njezina ekonomija, da li su posljedica možda tog jednog velikog, naglog proširenja same unije koje se dogodilo 2004. pa 2007. godine i na kraju sada sa Hrvatskom 2013. godine. Prema tome, Juncker je to rekao misleći prije svega na taj dio Europske unije, ali evo, zadržao je u svojoj komisiji i prostor za dovršavanje cijelog tog procesa, ja ne bih više rekao proširenja, nego pristupanja. Znači, to će biti naprosto dovršavanje započetog posla. I utoliko Berlin treba smjestiti u taj jedan kontekst. Po mom sudu na Berlin, odnosno sazivanje Berlina, utjecali su gospodarski interesi dobrog dijela zapadnoevropskih ekonomija s obzirom na moguću kritičnu situaciju na europskom istoku, odnosno onemogućavanje dotoka energenata s obzirom na doista sukob između Rusije i Ukrajine i potrebno je smisliti alternativne pravce dobave, a oni odreda prolaze preko Balkana. Da bi se naravno ti infrastrukturni projekti realizirali, potrebno je jedan viši stupanj koordinacije, koherencije samih zemalja i na kraju krajeva 11,5 milijardi eura na stolu za te projekte nije nešto što bi doista trebalo lako shvatiti. Da li to znači дека Европската унија на известен начин се уплаши од Русија, дека Русија преку Балканот може да... Ne, nego ja mislim da je vrijednost Balkana s obzirom na sukob u Ukrajini porastao. Jer shvatilo se da Balkan nije obično susjedstvo. Susjedstvo je Sjeverna Afrika, Bliski istok, Kavkaz, naravno Rusija, ali Balkan nije susjedstvo Europske unije. To je unutarnje dvorište, kako ja kažem, Atri. I ukoliko doista računa na tu jednu vrstu korisnosti Balkana u ovoj jednoj vrlo lošoj i geopolitički nestabilnoj situaciji, tada i Europska unija mora otvoriti neku perspektivu tom Balkanu ukoliko samog formalnog proširenja neće biti. И во контекст на тоа, можеме ли сега да очекуваме нов моментум по квалитетен ангажман на земјите членки на Европската унија во однос на проширувањето после Берлинската конференција? Odgovorit ću vam na to pitanje onako kako će odgovarati svakom novinaru iz prijateljske Bosne i Hercegovine. Nije riječ o tome da se mijenja Europska unija toliko koliko da se treba mijenjati situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno koliko se mora mijenjati Bosna i Hercegovina. Prema tome, za sve nas koji aktivno radimo da zemlje Zapadnog Balkana dođu u što povoljniju poziciju da danas sutra postanu i članice Europske unije, vi nam trebate dati argument više, odnosno rješavati one probleme
koje je morala riješiti manje više svaka zemlja u zadnjih 15 godina, da sad ne nabrajamo koji je to dijapazon problema od vladavine prava, ekonomske situacije, poštivanja ljudskih prava manjina, medija i tako dalje. Ukoliko se bude u regularnom postupku napredovalo u savladavanju tih prepreka, tada i Evropska unija, kad se promijene okolnosti, sigurno da će raširiti ruke i prihvatiti članice. Suglasno дека тоа се објективни проблеми кои се домашни и треба дома да се решат. Еден од моментите беше проблемот со името, кој исто така со Грција, кој Македонија го има, кој од друга природа и која блокира Македонија на тој пат во Европската унија. Дали Филе, меѓу другото, побара ангажман на земјите членки повторно. Рече Европската комисија нема инструменти да се инволвира за да може да помогне во решавањето на овој спор и дека земјите членки ги имаат тие инструменти и би можеле да го куби сакале. Прашањето е дали Германија, некоја од повлијателните земји членки, може да се очекува да се обидат да направат пробив во овој 20 годишен спор. I uvijek imam isti odgovor na tu jednu doista sad već prastaru dvojbu i problem kojeg Makedonija nepotrebno ima na svom hodu prema članstvu u Europskoj uniji. S obzirom na blizinu dva nova krizna žarišta, znači govorimo o istočnoj Europi gdje se doista vodi rat i ovoga što se doista nikada nije događalo na i onako uskuhalom Bliskom istoku, ali razina brutalnosti ovoga sukoba nadilazi doista sve što se ranije događalo, smatram da je potrebno problem imena rješavati sa obje strane Atlantika. Dakle, asistencija zemalja Evropske unije, pogotovo onih koji imaju utjecaj na situaciju, treba biti upotpunjena angažmanom Sjedinjenih Američkih Država, koje doista ako se žele vratiti na jugoistok Europe, kao što su tu bile prisutne pred 15 ili 20 godina, kada je gorući problem bio zaustaviti rat u Bosni i Hercegovini, ako doista to žele i ako doista žele konsolidaciju Balkana između te dvije nemirno zahvaćena područja Istočne Europe i Bliskog istoka, tada bi se morali više angažirati oko ovog problema. A da li mislite дека во овој актуелен контекст на меѓународната сцена може да се случи тоа? После настапот на Обама во Обединетите нации, Нуланд имаше јака порака, упатена пред се кон Орбан, но и во регионот. Дали е најава дека можеби тој ангажман ќе се случи, а и Берлинскава конференција? Pa vama kao Makedoncu i meni kao starom prijatelju Makedonije, prvo što pada na pamet kada pokušavam odgovoriti na to pitanje je jedna skraćenica koja ovako birokratski ružno zvuči, ali govori koliko Amerika može napraviti kad hoće. Umpredep. Se sjećamo Umpredepa. Kada je doista jugoslavenski rat koji je inicirao Milošević i velikosrpska ambicija da preuredi Jugoslaviju, već se razgranao. Odjedanput se jedna misija Ujedinjenih naroda, naravno na poticaj Sjedinjenih Američkih Država, prva takvog tipa, našla gdje? U Makedoniji. To znači kad se hoće, onda se i može. Ja savjetujem svim svojim kolegama kada razgovaramo o tom pitanju da ponove jedno to iskustvo, a ima načina da se takva jedna situacija i replicira. Да вратам кај што почнавме, препораката е дадена, по тоа како е формулирана, што мислите каков ќе биде, бидејќи Европскиот совет треба да разгледува во декември, како Европскиот совет таа препорака ќе ја прочита? Pa mislim da će se on ponašati kao i svih ovih godina, da jednostavno će nastojati to gurati prema Ujedinjenim narodima, prema pregovaraču Nimicu, prema ovim uobičajenim mehanizmima, jer mislim da ovog trenutka niko nema političke snage da predloži nešto što nije na neki način već predviđeno kao instrument rješavanja tog problema. Ali ja vraćam priču. Ja bi doista volio daleko veći angažman Sjedinjenih Američkih Država i nekih zemalja koje doista ovoga trenutka mogu pomoći da se iz ovog, ja bih rekao, mrtvog kuta izvuče ta makedonska ambicija da sutra bude članica Evropske. Во новата комисија имаме Могерини, имаме Јоханес Хан, бевте на нивните хиринзи. Како е вашето мислење? Каков мандат ќе добиеме на овие функции? Kakva je energija? Dobro je da je gospođa Mogherini preuzela tu vrlo odgovornu dužnost potpredsjednice komisije i
visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku, jer dolazi iz Italije. A istočna politika Italije je nešto drugačija nego istočna politika Savezne Republike Njemačke. Ona je ipak ima jedan suptilniji pristup stvarima i ne nužno motivirana isključivo gospodarskim interesima. Prema tome, gospođa Mogherini doista može staviti nešto novo na stol, odnosno pokušati razgovarati na nov način sa sudionicima svog tog procesa. Što se tiče gospodina Hana, on je u ranijima... Mislite li da ona će napravi razlika v odnos na Ashton, koja ne mnogo se mešaš ili ne беше uopšte vključena barem v ovoj proces na proširuvanjetu? Pa vidite... Isključok na Beograd-Priština dijalog. Beograd-Priština je bio kao kvadratura kruga. Znači, bio nerješiv problem. Međutim, baronica Ashton odlazi iz komisije sa jednom velikom zaslugom. Koliko je ona, naravno, koliko je ona njezina, ali taj uspjeh je personaliziran, vezuje se za njezino ime. Nemojmo biti pesimisti. Možda će za 5 godina, kada gospođa Mogherini bude odlazila iz komisije, upravo rješenje jednog ovako kompliciranog, dugog spora biti pripisano njezinom diplomatskom vijeću. Ko će joj u tome pomoći, najmanje je važno. Da vratam na Johannes Hahn, kaj še prekina Hahn vo sporedba so Fila? Ja bih rekao da je Hahn ušao sa svojim profilom project-oriented političara u pravo vrijeme. Nemojmo zaboraviti da iduće godine će se sastanak u Berlinu održati u Beču. I to je prilika od godinu dana da gospodin povjerenik Hahn, koji sada vodi, naravno, politiku susjedstva i dovršava, odnosno potiče pregovaranje o proširenju, da će biti neformalni domaćin takvom skupu. Evo, godine dana prilike da on na neki način trasira možda put nekim novim rješenjima. Gospodine Picula, vi blagodaram što ste gosti u Evrozoom. Hvala na pozivu. To već razgovor o Tonino Picula, o Evrozoom plus, o Evropski parlament u Briselu i blagodaram za vнимание i do gledanja.